thliu tu te ama san che be le vek ule Russian president ro thap le khir em mai Vladimir Putin chuan Ukraine ram ne chua Ukraine sipei te tha chimi a Ukraine ram laklet mai chu du tok lovin a sipei te tha chakna mangin thom nei ve lem lo ngoi renga ding thin pathian biak in charge chu ati chemek ani Mark Sergeyev Ukraine military chaplain chuan Russian te hian kan rin na Christian kan ni da thleng hian minti chiat sak an tum thina February ni som ni pali sang ni som ni pani khan kan khopui chu ronrun thutin silai laser gun tam takin kamaya mintina Russian Federation te anni ti hringalin pona min nuk chuak ngala chuti lai chuan kafapa kumkomi room dangamu Christopher Apo chu an silai pho ro tak chuan an ron nor chuaka Militopol Christian Trend khatte chu rontlan chuak ngalin kan ram flag Ukraine flag ngei chu ron vei kwalin no dar antuma hei hi Ukraine ani hongal ro ti in an thei top an chua ma se rin akapa ngei po in Russian misol ho chu adang thei bik lo an thei top in kan biak in chu minti chiat saka kan rama Ukraine biak in zaruk chuang zinga za som anti cheveka zathum som ni chu luatlak lavin min siam sak bok ani Igor Bandura Ukraine Baptist Hautupa chuan Soviet Union ani lai Russia kopui Moscow ngeya po khan kan biak in hi ahim ngai lo shima zalen taka pathian bi a in khom har sale Russian hian anti-God anti-Christian anti-family ti thipuya mangdu chi lovin an ram Russia mi puile khovel mit muwa Russia ram bial humphim na a ngai ti thin ma se ani nataka chuan an man lai nun atangin Russian shoi tu te mi zero thap tak Christian no chep na hi a om reng tho ani Ukraine chu independent kan ni maya ma se Russia an lo kala kan zalen na chu an bo ta zel ani Igor Bandura chuan ke hi thuretu ka di a kovel Christian sangtam takten min hriat puya min tong trai pui kan ngai ani ti in kovel ma a Ukraine ramtana tong trai turin a sombok ani Mark Sergeyev chuan lain ang ramsang tena kan sak thin chu kan sa thup thina chung pathian kan fak na mun chu leinuaya te kan biruk na muna te kan rem chan dan angin kan ti mai thina lalpa chu ro pui ro se min chandam awangin hallelujah aming ro pui ro se ti in tong trai in ang kan cham chuak mai thi voina hian Ukraine front line a mek Ukraine sipei tan odia Bible singthum chuang thon chua ani to a lungrual takin khovela Ukraine lam tangrin om USA le ramshan shan tangin indonaral thuam dong thin ma ila chu aya ral thuam ro puile lo jok pathian thu adar zel hi alom hle ani thliu tu tuam tak ral tit na huna po pathian faka amin tiang lim chu ni tin ti ro puya om lai hian ral muan na huna tang hian lalpa chu ifak tokem nge ni a soi shep nu a ifak don loin en chiang la kong khat chau om ti sia in isua min chandam tu hi am taka fakle lom thu rilin aming ro pui chu fakje lang miang itan mal som na lo di mol te se kan lo me